Maya, 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 Yatamungan. At yuta na po keng katlo ng Domingo ning karaniwan a panahon. Kaniting banala kapag masusyan, yabi atala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Vilma Datu, Niña Tris Mangyo, Lacson and Pingol family, Lori Jimenez Generosa Canlas, Irene Chongson, George and Tel Malintag, Alfredo Jr. and Amelia Julian, at kayantabera rin karelang pamilya, Rebecca Erese, Maximina Harligo. Para king Aldo Ranquebaitan, Ri Maria Resurrection, at Andrea David. Para king anibersaryo ng kasal, Ri Remy and Carol Pangan, Rick and Mercy Montes. Para king special intenciones dari Julie Fel Villanueva, Mary Manet Pineda, Paldeng family, Joselito Garcia, Dick Galang, Ella Gomez, Leticia Pineda, Eleanor Ventura, Agustin and Maria Faustina Zapanta and family, Josuel Pamintuan, Jonel Pamintuan, Michael and Nida Urhico, Micaela Nicole, Teresa Tapia, Ann Paulette Malang, Michael Angelo Mariano, Meli Mayo Somido, Kia Ann Patricia Kiwa, Noemi Luzong and family, Michael Angelo Garma. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Cynthia Layag, Carmelita Espinosa, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Antoinette and Milger Javier, Maria Faustina Zapanta, Nida Villanueva, Elena Gulapa, Dr. Reynet Bondok, Jude Ray Garcia, Jose Rose Tiglao, Juliet Diaz, Josie Angeles, Hedelin Alfonso, Josie Palafox, Lynn and Takaw Inove, Hiroshi Shinor, Hara, Cecilia Reynes, MJ Mercado, Luz Co, Angelina Nicolas, Jim and Teresita Punsalan, ating sablang kapatad amasakit, ating sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ann Razon, Antonio at Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert and Angie Bautista. At para king alang hanggang kapainawan, daring kapatad tamong mayang nabie, di Manuel, Teresita, Mark Louis, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto, Mark Romuald, Dad, Victoria, Walter, Jernan, Sian Kevin, Heriberto, Benedicta, Gonzalo, Flaviano, Roberto, Juliana, Lionel, Robert, Rodrigo, Julie and Federico, Rico and Remedios, Jomar,
Ricardo, Leslie and Reynaldo, Alberto, Oli and Martina, Elizabeth, Magdalena, Estanislao and Teodoro Sr., Nico Strato and Corazon, Augusto, Edgardo, Rosario, Ruben and Leonila, ating sablang kaladwaking purgatorio, at detang alang makaga nakakarela, ating sablang mete, ulining pandemic. At makanyan mo naman po, para king kaligtasan ng balang metong at metong kay katamo, at king kaligtasan da rin kay katamong frontliners laban king COVID-19. Siklaw tamo po para king panalangin king Oratio Emperata laban king COVID-19. King lagyo ning igpa, ampon ng anak, ampon ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ban manakit kapatawaran ampon bi. Lalapit kami kaya kaniting masipit apa mangailangan mi. Adon mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakala tao. Adon mingeni kaya ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iatchat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila ret ang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo ret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo karetang masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon, tayran mo kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong o kabanal-banalan na indo ng Diyos. Musapi sa wiwili, ingaklis mi kaya king kaguluan mi. Nunebagkus mo kaming ikahabos king sablang panganib o maligaya at kanwana na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Kilagyoning pa ampon ng anak, ampon ng banal na Espiritu Santo. Amen.
Medyo naningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ning grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Matsyuta nang eniking katlo ng Domingo, ning karaniwan na panahon. Si Sientalar ding kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, tuling kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyaya liwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos, na ginutamo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakalulwa nakatamo, at King pangapatawad daring kasalanan tamo, idala nakatangan sa King Bia Alananga. Amen. Sasamban ka, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas paanwa, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King
Panalangin tamo, o Diyos ay igpami, mamu dapot, mapilit na keng agkat ning anak mong tuki kaya, anting tapat ng alagad. Ibuklat mo ding kaisipan miking kayang sala, payabot mong pakibatan miing kayang lugod, at pagkatiwala ing sarili mi kaya, sumulong yasa ing kayaryana, king balang metong kaya kami at king mabilog ayatu, ban mitmong kapanayan, panimuna na kami, papunta king tulang sidya na para kaya kami. Iti yaduan mi, kapamilat aning ginuming, Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makirandam tamo po, king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng Sayas. Kanitang minsan na panahon, may nga pakarine laring tribo ng Sebalon at Nephtali. Dapot nigdalayang dangalan, ing daratang nga panahon, para karela. Manibat king Mediterano, papunta king Daneas lagan, karing lugal at sulipat ning Jordan, at pati na king Galilea, mismo apanok na nga nandaring dayuan. May nakit lang sulong maragul ding taong linakad king dalumdum. May nuknangan la king karinan ding madalumdum. Dapot ngening sala, sa slagya karelangan. Maragula tula ing pigkalub mo karela o Ginoo. Maging maligayang biyera king uli mo. Matula laking maya padepat mo karela. Anti ing tulara ding tao nang titipunan ding pibandyan. Haasamsam Ulinging paud king batal kaya kayang leko. At pati na yung tambayok king karelang pago. Ikaw, Ginoo, ing sinambut king bansa, ame alipusta, at mik samantala karingke kang memalen. Simbut mula, anting pamanyambut mo karing sundalos ning midyan. Kanitang milabas sa panahon. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalit tamo pong pakibat, ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Nino mo ing kakong pitakutan. King panganibing Ginoo ingatan ako. Nino mo ing pitakutan ko. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Metong mong bagay ing adwan ko, king Ginoo, at metong muing kanakong kapagnasan. King templo na sa karin ko manoknangan, king kapilan paman, ban ka kong tangalan, ing kayang kayapan, at kamtan kayang kausukan. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, keting labwad daring tao. Manalig ko king Ginoo, emo painan ing lugmo at katatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Pamasang ibat, king mumuna ng sulat Apostol San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, awsan dako kapanandaman, king lagyo ni Ginoo tamong Esokristo. Ikakasundo kayo,
Ikayong sablang, king kaya kayong pisasabihan, bang emika ating pamisagsagan kaya kayo. Misasan metong kayo, king pamisip at parasan. Kapatad, abalitan ko, king kapamalatan daring mapila ng tawang Chloe, king mipapate kayo kanu. Ing buri kong sabihan, iya iti. Ing metong kaya kayo sa sabiana, ako kang Pablo ko, nga na naman ning metong, ako kang Apolos ko, nga na ning alwa, ako kang Pedro ko, nga napin ning metong, ako kang Kristo ko. May nga pekerake ne wari i Kristo, i Pablo yawari ing mipako kang krus, king ulio. May binyag kayo wari, king lagyo ng Pablo. En ako tinubod Kristo, bang maminyag, nune bang ipanarag ke ing maya pabalita. At ipanarag ke, king pamagsalitang manulumpakan king kabyas ng tao. Bang ing kamatayan ng Kristo king krus, may payalang kabaldugan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapungin, ibang parangalan ing mayap abalita. Itangan po. Jesus penaral ni ing maya pabalita tungkol king pamaghari ning Diyos. Pepakayayaan nala naman ding tao, kinielwarang sakit at kapanandaman. Manatili kaya kayo at kaya kaanti mo rin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kabud balita ng Jesus king Juan sinukulde meko yang papunta Galilea. Eya menatili king Nazareth no mintaya at menuknangan king Capernaum. Ing Capernaum, metong yang balen, king bebening dagat-dagatan, ning Gennesaret, king teritoryo ng Zabulon at Neftali. Ban matupad ing ula ng propeta, Isaias, nga na labwad ng Zebulon, labwad ng Neftali, banda king dayat malat, kangat baning Ordan, Galilea daring pagano. Ing balena makalugmok king karalumduman, manakit yang maragul asala, karingatyo king lilong ning kamatayan, ing metong asulu, sunlagya. Manibat na kanita migumpisan ing menaral i Jesus,
Anti kanini sasabyana, sisyan yula, at painggulutan din kaya kayong kasalanan, ulinging pamag-ari ng Diyos, malapit na kaya kayo. King pamaglakad ng Jesus, king bebe ning dagat-dagatan ng Galilea, ikit na laring ni kapatad ang magliligo, Simon, Ameyaus Pedro, at Andres, kapatad na, mibabaldog lang lambat king dagat-dagatan nga ng Jesus karela, tara, tuki ko kanako, gawan da kong magliligo karing tao. Kanita mo rin, likwan dala rin karelang lambat, at tinukila kaya. Sinulong na pang Jesus, sing pamaglakad na at ikit na laring adwa pang mikapatad, ay anak na namang Zebedeo, Santiago at Iwan, at tsulaking karelang bangka, kaya beday tatara, sa sadya rala ding karelang lambat. Inawis nala namang Jesus deti, at kanita mo rin likwande ing bangka at itatara, at tinukila kang Jesus. Lega nasa ning pintalan Jesus, ing mabilog a Galilea, tinuruya ka rin karelang sinagoga, at penaral na ing maya pabalita, tungkol king pamag-ari na ning Diyos, pepakayap na la naman ding tao, king niyayaliwarang sakit, at kapanandaman. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan, kapurian keka o Kristo. Niinuing bisang muntake kayo, king basilan, king tawi-tawi, o no ka rin mang lugar, pitatakutan. Inyang kapalipal yan, da pa rin abo sayap, ating kung tingga pa metong text show, nga na you have just won a free round-trip ticket for 3 days and 2 nights to Basilan. Ninong bisa kaya kayo, librike, round-trip ticket, 3 days, 2 nights, king Basilan, salidakan ticket. Dahil foreigner, mas matakot lays itong atin ng milyaring atake king Mindanao. Dahil karelang embassy, agad no kantang paluwal travel advisory, ngara kareng turistadang kalahe. Pangilagan nyo pa, inge pupunta king Mindanao, pangilagan nyo pa, deng lugar mapanganib, lugar peligro, ngara kareng kalahidang turista kete king Pilipinas, king ebanghelyo nga na, ing kanong ginu, mintaya king Galilea. Ing kanong Galilea, may nga riyang basilan, may nga riyang tawi-tawi, lugal a pangilagan, lugal ay pupuntalan, lugal ay lalapitan, lugal a magulo, lugal daring kalulu, lugal daring ating atraso, lugar na ning peligro, lugar daring alangsan to katawan, kuta daring kriminal, pugad daring makamate tao. To further appreciate ininggewa na ning Ginoong Jesus, kay batibat de pang dekap ampong sinukol Iwan Bautista nga na ning ebanghelyo. Sana ing gawa na ning Ginoo, parimla na pa ing sitwasyon. Pangilaga na pa mo ing Galilea. Iwasan na pa ing Galilea, mapali pa ing sitwasyon. Kay bat, oy ni nga pong Ginoo, bisang payawat mintaya paking Galilea. Pareho la pa mo panagkat San Juan Bautista. Pareho la pa mo panaral San Juan Bautista. Magsisi na kayo, kapatid. Nga mong sumabi keng manab tabatala, abo sayap. Kapatid, magsisi na ka. Po tagalang tiluya na kang tigtabatal. Nga mo keng manoldap, ang makatutok pataram keka. Kapatid, repent. Tiluyan na nakang siksak. Kanita, tinlang pete, metong nga pari, king tawi-tawi, by the name of Father Roda. Kay ba't din kitkut in-interview de ing obispo ka rin. At nga nang migsalita ning obispo,
pag-aralan mi paing sitwasyon, bayo kami gawang hakbang, bayo kami kabit, kaya lili na, agad-agad. But not with the Lord. Aliway, nano tang pangilagan, nano pang panigaralan. Agad-agad mintaya king Galilea, katapang na. Kaya katamu man kano, kaya tiking Pampanga, tin mo naman kanong Galilea. Emo king Mindanao, emo king Basilan, agyang keti Pampanga. Atin mo namang Galilea, lugal apitatakutan, pangilagan, lalapitan, boring puntalan, iwasan, lugar ding kalulu, lugar daring marayo, lugar daring alangagyu. Ikaning pari, ating kami namang lugar pangilagan, pitatakutan, boring puntalan, iwasan. Kalubad mo rin parokyang hausan ng coastal Paris. Ang paparetang hausan ng remote Paris. Marayuking eskwela, marayuking ospital, marayuking pisasaliwan, istong Rishapol, istong lipatan. Alam paring magpresenta. Ban niya sign kareti. Coastal parishes, remote parishes, nung emuret ang bayong ordin. Kasi lalapang choice. Alalapang agawa, uling anak lapa, bawal pang kareo. Deng lugar akaluru, reng lugar ayalang lagyu, deng lugar amarayu, lala ka nung pamik kaya liwa, keng sasabihan na ning ebanghelyo ngeni, ding balen, amakalugmok, king karalumduman, lidunga na ning kamatayan. Ano ka nung magyari? Kaya ka nung puntalan mo rin nga manwa na ning ebanghelyong ding balen na makalugmok king karalumduman. Kalupa na ning Ginu, milako ka kanutako, kabod, liguran mo ring pangilagan, ding iwasan, ding makatakot. For your info, ako miras ko naman keng Coastal Parish for 2.5 years, 2005 to 2007. Maturay pa kanita yung dalan, papunta ka rin. Masakit siya pa yung dalan, rough road. Tricycle yung pwede, may pwedeng dala ng kotse. Kaibat ko katang Coastal Parish, may itong muing realization ko. Pwede ko pala, milabas ko pala, agyang king ala, agyang king marayu, agyang king masakit, agyang king makatakot. After naning Coastal Paris, assignment ko nga kung sinabi, agyang lupa rin kumidala. Mi assign. Kaybat pining milyar, kaybat ko king Coastal Paris, miras na ko man king boundary na ning Florida, ampong dinalupian. Remote yamurin. After 6 years, realization, marayu, pero masakit yung kabyayan, makatakot. Miras ko sa Nusemalino, balang paring makabalo na miras ko king sa Nusemalino, pamatakutan dako. May itong lasa sabihan, marakal ka nung kaluguran ka rin. Reng tao keng luwal. At saka las esenyas ka na ngara. May nga takutan ko. Pero after 3 years, my realization, man pala makatakot. Bala ko mo, wala nang makatakot. After Coastal Paris, atin pa pala, in Chancery. Makatakot siya, agyang at suya keng siyudad San Fernando. Maragul ang pong marakaling obra. Maragul ang pong marakaling problema. Maragul ang pong marakaling responsibilidad. Meto nga pitatakutan ko, ding perang tatalnan, ay naman kanako. Kaybat, desweldo mo. Desweldo mo. Actually, honestly, mas may nga takutan ko kay king Chancery kumpara ka rin king
coastal Paris. Pero here I am, tuna ko nga ni St. Jude, mi labas, mi tawid. That is my favorite term. Kanita niya nga Chuko King Chancery, makatawid mo, meka survive niya. O yan yung nakikatamo nga nining ebanghelyo. Lapitan nyo la, arapan nyo la, eyo iwasan, ding pitatakutan, ding pangilagan, uling ken ko manakit tapang. Sasalpantaya ko, King Diyos sa mayupayang tutu, dinalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginutamo. Penagli king upayan ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tini payakaring mete, king tatlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpangmayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum karing mabye, ampon mengamate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alang angga. Amen. Manalangin taking Diyos, amag nasang kilala ne, ing balang metong, nga tamo ngening manalangin, Ginu at syuke keni tuburan mo kami. Ginu at syuke keni tuburan mo kami. Banding sablang tao, maging alagad nong Jesus aginuta mo. Ban mika kamalayan lang ing Diyos, kaya bere ang gaking kapupusaning panahon. Manalangin taking Ginu. Ginu at syuke keni tuburan mo kami. Ban maging sapat kay katamo, ing tunggenda katamong anti ing Ginu. Mibyebye at mate kalupa na, ipanalangin taking Ginu. Ginu at syuke keni tuburan mo kami. Ban tanggapan tamong ibat king Ginu, ing tetagan, misakwil king sabla, nung kailangan, ban atok yan taya, king dalan, ning ganap abye, ipanalangin taking Ginu. Ginu at syuke keni tuburan mo kami. Banding alagad ng Jesus, magtamasala, king saup at inspirasyon, ning metong at akilala, ing ela magdilidili, potang magobrala, para king panyulong ning kayarian, ipanalangin ta king Ginu. Ginu at syuke keni tuburan mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan dadi Sardas at Luz, Vilma, Nini at Therese, ing pamilyang Lacson, ing pamilyang Pingol, Lori, Rosa, Irene, George at Telma, Alfredo Jr. at Amelia, Rebecca at Maximina, Kambeda, ding karelangang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan daring mag-birthday, Imaya at Andrea. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan dadi Remy at Carol, Rick at Mercy, mag-anniversary king karelang kasal. Pagkalam na sing special intention dari Julie Fel, Mary Manette, Paldeng family, Oselito, Dick, Ella, Leticia, Eleanor, Agustin at Maria Faustina and family, Joshua, Jonel, Michael at Nida, Micaela, Nicole, Teresa, Ann, Paulette, Michael Angelo, Meli Mayo, Kia, Ann, Patricia, Noemi and family, at Michael Angelo. Ipagkalam na mo naman sana ng Diyos kapag nasandang speedy recovery, good health at healing di among Raul, Remigio, Cynthia, Carmelita, Sister Benita, Melissa, Perry, Antoinette at Milgar, Maria Faustina, Nida, Elena, Rainiet, Jude, Ray, Rose, Juliet, Josie, Hedelin, Josie, Lynn at Takaw, Hiroshi, Cecilia, MJ, Luz,
Angelina, ati Jim and Tess, at ding sablang kapadadtang masakit at ding ating COVID king kasalukuyan. Pagkalam na mo naman sana ning Diyos, ing kapag nasandang pamanantabet protection ing Banalaya Espiritu, king pamilya ng Ani, king pamilya ng Antonio at Josefina, king pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia, at king pamilya ng Bert at Angie. Pagkalam na mo naman sa ing kayaduan ng tamong kaligtasan king balang metong at karing kakatang frontliners laban king COVID. At yuli no sana king kayarian ng maligaya din kapadagtang mayangon na king Bie, Emmanuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Sean, Kevin, Heriberto, Benedicta, Gonzalo, Flaviano, Roberto, Juliana, Lionel, Robert, Rodrigo, Julie at Federico, Rico at Remedios, Jomar, Ricardo, Leslie at Reynaldo, Alberto, Oli at Martina, Elizabeth, Magdalena, Estanislao at Teodoro Sr., Nico Strato at Corazon, Augusto, Edgardo, Rosario, Ruben at Leonila, ding sablang kaladuking purgatorio, ding sablang kaladuang alang makaga nakakarela, at ding sablang kaladwa daring mete, uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. At yuke Kenny, tuburan mo kami. Naduhan tamong yaning sarilitang kapagnasan. Ginong Diyos, pagkapilitan mi sanang masigasig manalangin para karing kasalangmi at kakaluguran. Manano na sang ikami ating kabilugan mong iglesia, maging ing sabla-sabla, maging ing sabla-sablaya karing ega na ganaban, akilala ra ka kang Esokristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, ban ing kakatang daon, matanggap ya, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ng Ginoo iting daon, karinggamat mo, king ikapulit kaligaya ng kayang lagyo, king katamong kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang,
tanggapan mo reting kaya kaming ayin, paintulot mong papagbanalan da kami at ipagdalang kaligtasan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginu manatili kaya kayo. At kaya ka antimuri. Iyat nayo ding pusoy. Makayat na no king ginu. Pasalamatan tayo ang ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa Diyos king alananga at lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami. Ban pakilala mo, ing kekang karangalan. Agyamang gilutan da ka, uli na ning kasalanan mi. Ginawa ka pa ring paralan, ban makapagbalik kami lubkeka. Uli na niting kaluguran mong anak meging tao yang kalupa mi. Ban kanita ating keng kalupang taong makapagligtas ke kami. King kapahamakan at pangaliliking dalan. Kambering sa Blancoro, ding Angeles, karin banwa, daralit ning kaya kang ligaya, makiabe kami nga langtok ng babya kapurian keka, at nga mingening kakanta. Kataasan, buwan ning daratan, inlagyuning ginuon yan, buwan inlagyuning ginuon yan. O sana kakatas kataasa. O sana kakatas kata. Tunay kapin banal o yigpa ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mula sana, dening ayin king espiritu mo. Ban, para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayuya mi daon ko sang lub, king pamaylasa at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat yakeka, piraso ne at binyene karing kayang disipulo, nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan, kingwaning kalis at pasibay ang pepasalamat keka, binyening kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan yeti ikongan at minum ko kaniti, iti ang kalis ning kanakong daya, ting daya ning bayo at alang ang gantipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan, daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryoning kasal pantayanan.
ngeni gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyaning anak mo. Darawon miya keka iting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing palyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo. Ban sumuyo keka, mapakumbabaning pagamuwa mo. Kingi kami ngansang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, o yigpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganap yaking lugod. Kambe ning kaya kaming Papa, Francisco, ning kaya kaming Obispo, Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawa na at manenayang pangasubling niya. At ding sablang meyangon na king biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Mariang Birhen, induning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabanan ng panahon. Purian, dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Tangmit mong kapanaligan at lugod king igpa, karing manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaw paning kakang pakalulu,
Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Tabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alang-angga. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakuan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no naing lawan mo yung kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me ampon bilugan, agpang king kaburyan mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Ipakit tangyan ni ing mikakametong tamo king kapayapan. Nyo ing kordero na ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayaos, king apuna na ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat iagkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Announcement. Our parish is observing its 32nd founding anniversary on January 31, Tuesday of next week. In view of this, we shall have a Triduum on Saturday, Sunday, and Monday, January 28, 29, and 30. The Triduum on Saturday and Monday shall be at 6 o'clock in the evening before the 6:30 p.m. Masses, and on Sunday at 4:30 in the afternoon to give way to the 5 and 6:30 p.m. Masses. The offering of the Holy Sacrifice of the Mass on our 32nd founding anniversary, January 31, Tuesday, is at the usual time of 6:30 in the evening. Thank you. Tintaw pong marriage bonds announcement, Dindo Patsyag, anak ng Diomedes at Teresa Patsyag, ning Block 21, Lot 26, St. John, kakasalya king Archbishop Chapel, Chancery, keng February 16. At tinanamang bayong kakasal, John Morris Yazon, anak ng Mario at Emma Yazon, ning Block 30, Lot 9, St. Paul Street, ken nemang February 18, king Shrine, ning John Paul II, king Hermosa, Bataan. O hindi po yung second collection ninyang December. Simbala pong bengirat ang nadwa, niya itang total po 17,503, Family and Life Ministry, ang pong Commission on Catechesis. Resibo. O yan po. Irada po nga niyan Domingo, ako pa po i-report kasi ako pa arimit bangkanta sa benya itang resibo. Manalangin tamo. Talakata. O Diyos, lubos mayupayang igpa, manano na sang ing bayong biepig kalub mo, pasulunga na ing kaya kaming lugod, at papanatilya na kami king tulaning kayarian mo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Bendisyon na kayo ng Diyos sa bayupayang tutu, ing igpa at ing anak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katang misa, mi dawon ne, umena ko king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.